taba ya ka le Mankoko baby mo go Thobele FM nna le kgone tse leng gore go swaretse tsona ke dife gopola gore go na le batho ba bangwe ba e leng gore ge re bolela ka letšatši la Tokologo re no le bolela fela ba bangwe ebile re a le keteke ba bangwe ba re a re le keteke ke segopotso ka baka la gore go na le tse di botse le tse botlhoko tse e leng gore di diregile ke ka fa e leng gore wa rena wa lekgono moeng o tlo re botsa tse di botse le tse dimpe tse e leng gore wa di gopola mo kgweding e leng gore mo go yona kudu ka baka la gore ga a gopola butu wa gagwe o e leng gore le ga bjala ga a tsebe gore se re se kweleng ka go latlhegelwa ke bophelo ke nnete go ba eno ba mabarebare ba lebega fela ge ba tseba mo a robetseng gona re boledišana le mang ge e seng tate Paul wa ga Maphoto tate Maphoto Thobela sesi le ke Mankoko baby a gono mong wa bona ge sena baby ga se yone Thobela nna ke thabela go kgonne go ikuka ko katlegong wa tla wa bolela le rena go taba ka le Mankoko baby isho morena wa re a leboga sesi napa o re nyetlele tle ka I'm so wena happy. I'm ganyane glad to be here. ke a leboga Glad to be napa o re nyetlele ganyane gore ke bele gore Paul wa ga Maphoto ke mang Paul Maphoto ka bodulo o mo katlehong ke moshimane wa go golela kwa Reilanta ka site ya Pogong okay ke goletse ka mola ke tušitšwe ka mo re sa le ba bantokwana ka baka la the issues tša di Soweto uprising and other things tše di ba gona ge re sa le ba banyane batswadi ba ile ka Soweto napelo tša diegene tša affecta katlehong and then tša affecta those areas so ba re movela gae Pogong to attend school there. okay Yes, that's when my elder brother o ba le ko ba tsena ko St. Maurice Isaacson mo ba tsena gona ka baka la mathata do tša dintwa tša sepolotiki they had to re ba le yena ba mo change school a tsena sekolo ka kwa site ya Pogong ka ba re ke Mabotha ka kwa site ya Malebogo ka kwa o tsene ka mola so every time he would ga tloga ka kwa a itla gae ka site ya Pogong a tlo re bona he would pass by ko gae a tlo tlhatsiswa diwašhene bo mmamogolo ba mo tlhatsiswa diwašhene mowe he would sit a bonane le rena go be bose then he would go back to school. Okay le go tšile le ba ba kae ka gae ke bomma ke papa ke buti o mogolo ke ra yena go latela sisi yaka go latela buti yaka nna ko la ba mmitša Mphejane okay Phejane ba na le gore ya wa ene o gola ka Matepe ke ka mogogotseng ka gona bo go tša tsotlhe tso di nyaka and it's very nna gona it was actually the other way around buti yaka you'd always o ke mo latelang he would always think gore ba ratanda kudu but I'm the one that struggled more ke gopola ke ka mokgolo ya ka mo ke go tšeng ka gona I was pushing ke be ke motho wa rata sport I would be involved in soccer I would be involved different kind of sport and also ga rata go thusha community I wanted to always be next to the youth assisting mo ke kgonang gona and asaka you tlogela ke tlwaetse go dielwa ke tlwaetse go no ema always be active ke dia something ge gore ka baka la gore o Phejane ba bantši ba ba nagana gore motlho mongwe dilo be di le bonolo go mo gotse le gore go ga boima ye tee o gopolang o gogileng boima ka yona ke efe distance be ke sepela ya ge ke ya sekolong ya go no sepela ka maoto for distance instead of o ke sure e be re sa fiwa ya go namela e bo swantse o no bona plan ya rona o fitlha bjang the distance e be ke walka ya go ya sekolong e be mpontšha gore no ke strong that's one of the things. Alright. Na pele go fitlha mo e leng le wena o ipotsa gore bjale gona sekolo ke tsene ke nyaka go ba le lapa ke be le mosadi ke be le bana. Yes. O ka re botsa ka leeto leo. Ga botsebotse bile nna I was not very lucky because ke gopola ga botse ge ke fetša grade 12 ya ka ke reached like 2 years ke sa bereke ka bošaedi bola napile ka ima firstborn ya ka ba re wape monna bjalo o swantse o sepele o die plan o šomela ngwana ya ka o šomela ngwana e be ke sa kgetha nako I had to just the first job that came yena bo mmago ngwana o ba re no monna ke bone ba re o na le security di a hira so I went to a security company banji hira same time ka bereka le bona mengwaga metelele ke bereka le bona mafelong in that security company ka thoma go bereka go e ba ena le different departments ya di VIP protection I worked there ke thomile ka security then from there ba risha ka mo VIP protection you'll have a client o sepelang le yona o ntse o mo tlhokometse motho o le lapa la gage o fetša o boela le yena gae o dula gana mowe it was very hectic because ba sa nyake le gore motho a gona e be re mo tlhokometse nka se mmetse ga lebitso ba se nyake le gore ya gae
e re no dula re yana mo a dula gona re mo tlhokometse mo with some of batho e ke bereka le bona. Okay, ntate Maphoto re tlo tsena go ye go le leng gore re tlisitse mo e leng gore ke ya go tlhokagala ga butiago e leng gore o ba le ka kwa go la Tanzania e fela ke nyaka re felletse ka wena ka baka la gore ye ke taba ya gago yo tla bong re tlhalosetsa ka yona le gore ka ba le gore go tlhokagala ga butiago go amile bjang ge re o tlo dula fase mona le wena re tlo thoma go bolela o bo sepela ka di-crashes o ka re tlhalosetsa gore go diregileng ka wena Ka 2016 I was I grew up from a family alone from my dad passed on ka swikiri ragadi ya ka le ena a few bo ragadi ba ka botsebotse so we realized we grew up in a family ya diabetics where you think or o ke bolwetse ba re sa tsone itlhokomela at all times. I was very active because like in sport then ke re ke ipotsa gore I'm healthy now. Yeah. And in 2016 unaware ka yo tswa one morning ka 2016 I was running my own business. One morning I realized gore ke na le plus mo lotong and I thought na plus e ka ba ile I took it ya bantu e mainanyana. Yeah. Ka nna pele ga nna para ka para pushing ka tsama ka chemist in kwa Albertine to go buy something. Then ge ke boya the next day I happened to ela iphuleile mara now ge iphulega e felletsa e kore metsi ela ona a etswa tshela le phateng ke ya bona go a thome ka re go ba di glass ya tshema la pele lo tulo ne la le ithoma la change mara ke ya le go phela le batho ba ta go botsa ka ditša setho ya ba mo loile ka re wa kitimo o dira ya ke se fulane ke eng malwetse a gona setho ba bolela le wena wa thoma re gore ga ne nna go ke I delayed myself ka felletsa ke tsena spetela ke dutse man ke dutse almost 6 months ka moka pele ba le kgaola lotole a botsotse mathomong e ba rile ba tlo le kgaola underneath but mafellong ge ke tsoga after ba le kgaotse ka kry gore ba dile above me mara ba tlhalosha gore no it was because the thing was gangrene is spreadile haholo so for them to save me but since 2016 wasn't easy. It was not an easy year for me. I mean 2017 after operation was worse. I was not myself. I almost lost myself. I almost felt bophelo bo fihle mafello because I couldn't understand why me. And ke shetse ke in the family because kana go ke shetse ke in my family. My father got married again after bophelo a tlo tlhokofala. Abana le stepmother sa ba le bana le ngwana le ena which I still call her my sister le ke mapule. Other than that 2017 was difficult. I felt I had some suicidal thoughts because I never thought I've always tried to do something. So I extend like a so ke feel or no but eventually introspection wa accept like a wheelchair. One day ka bitsa ba ka re ba mpitse ba shibale ba ba dinya o pe ba feta ka tsela ka re ke gopela ba tsentso ba ishe scrapyard wheelchair bana ba nyakela di crashes ka sokola e go ile kudu man a bo ka se o sa ithuta go sepela ka di crashes eventually ka ba right. Yeah, that's it. Basically, that's how it was difficult for me. Ibile bophelo wa mogetso gona bele bo tswela pele. Wa ibile ke na lo go you know what happens? I agree. Go gautso loto o pushitse gore ka mo monagano a o tsebe re wena o gautso loto o fela nya ka o gata in all my dreams a saka ka lora ke ina loto le teng because agree monagano wona o tsebe wena o felletse yeah it's like monagano wa go ke yona computer box ya ke yona o controller so o na le go dia mistake gore wa gata ga no tlo so eventually be ile botlhoko because they would feel bad bana ba nkwela botlhoko mafelong fetse joke they would laugh ge ba kwa kutukutu ka kamre ba re Maphoto we they would laugh o tsentse to mo lora o sena lodi wa mogele ka mo monagano and you'll be surprised did you know gore my family a gona wa kila ntora after my operation a re go lo sena lodi I don't know how is that possible but ya modimo le badimo ba o tseba o feletse ka mogo boletseng ka gona la pele ke a kwisha gore ke ka mogo e ka mogetseng ra kwishisha o ka re le ba bang ba ileng gore ba fetile mo wena o sepetseng gona ba ka mogela ba kgona go tswela pele ka bophelo ba se ka nagana gore ke mafelelong ba khumana ba e ba le dikgopolo tsa go itjela maphelo a bona
ke nyaka re boele morago go Maphoto o e leng gore beile molola Tokologo o e leng gore re ipotsiša gore mo a robetseng gona bjale goba ba reng ba mo robaditše gona bjale ke gona ka netina re hlalosetše ka yena ka baka la gore ka ga e lebe le dutse le mo tseba gore o ke molola Tokologo ge go ka no tswelela dikoloi tša maphodisa re a tseba gore ba ka ba banya ka yena re botse gore beile motho wa mohuta mara e be le motho o mongwe I re kopola botse he would always fight with my uncle le bomma because he grew up very naughty boy. So ga no tla ba felletša ebile a tlhakana le batho ba le ba mo ruta tsona dilo tša dipolotiki ba tsena mowe ba dula ba ile di-meeting dilo tšeo ka mokana ga tsona and ge ntše ya ba felletša mo le gore yaanong o šetse tsene le ka gae a ga o sa le comfortable ka gae a go sa le bose korte ke maphodisa ba tlo tla ka molano wa bona ande e re ke tlokiše something ke kwile le mmoditše le rile re bitša botila re Maphoto ke tla re ke Maphoto ka gore papa gae ke Maphoto mara buti ke firstborn ya ka gae firstborn ya rena e le gore bomma ba mo kry-ile ba se a tlhwa ba nyalwa wa e bone so bo papa bana pele ge ba banyala ke ge re šitše re e gona le rena mara yena ka senemi ya o ba e sa bitše ka senemi ya bomma e le mokhalabone Vincent Kgasago ke la ka re ba bang ba tla ra ya re mo tsebile Maphoto rena re tseba Kgasago Kgasago Vincent Kgasago rena re bitša botivini family be mmitša ga maina antši ya nicknames because botivini ba na le maina mantši tlhabane sefane ke bokhalabone okay ke sefane sa bomma seo so okay. ba o gotse kudi buti kwa 1956 ke nagana gore ngwago o be re swantse ba re celebrate birthday e botse ya gage kgolo wa e bone nna pele go a diragalang tšatši le le reng ge le tsoga la kwa baraowa botivini ga a sa lego goba mohlomong botivini o thuntšhitšwe le kweleng pele ga lekgo go tlile ife pele look o kwiša gore we'd always get messages from batho ba ena le yena ka kwa there are people ba leng gona ba sepetše le bona Soweto ga ba toga ba iya ka kwa so we'd kry-a melaetša gone gore go diega so but mathomong batho ba ge ba togile mo they went ge ke ikwa ba ntlhalosetša story ka moka karo ga ba sepela ba sepetse through Lesotho ba kry transport then furthermore a re tsebo rena ba ile kae but apparently they went to a school where they were trained with education wise and also le ka dilo tša sešole that's why I feleditše ebile an MK soldier so the worst part e rile mola ka bo in the towards boma 87 I was still in matric ke ge be re kwa ka gore Nobuti was shot at one of the neighboring countries a boela morago ko campong ko Tanzania a thoma go lwala ko basing the main base ya gona ya ba motho wa go lwala that was the story that we were getting the information that we were getting from batho ba be ba mo tseba ba ile gore ba tlelela mokweng okay mara ge rile mola go ya what made it more difficult for us rile ka nako la ya ba di dilo tša TRC tša truth and reconciliation ba di investigation tša gore na go diagetšeng ke bo mang ba thokofetšeng ka mola dilo tša gona then you get batho ba go botša gore the information that came out there ke gore the natural causes to thokofetše ka natural causes but you'll be surprised because at the same time ba natural causes mara ba tlo go botša gore o thokofetše ba thokofetšwe e ba le 10 ka go thutšwa ba le Mozambique then you ask yourself gore na natural causes why gore because motho ile a lwala gore o thuntšhitšwe wa thoma go lwala how can that be a natural cause and because and it's not only said for only us rena ba ga Maphoto le ba ga Mokhalabone le kwiša re buti o ba šetše go ka nako e re sa dula re ilanta o rile mo a tsena sekolo mabotha a tlhakana le sesio mo ka kwa ba sesio mo ba feleletša ba ebile le ngwana le gona o sepetse ga a tla toga mo sepetse mosadi o mogakolo o a sa le mmeleng so a mo tsebe le ngwana ga gagenne and the sad part e be re ratile gore re ka ba le yena mo ka baka la tša mmereko a se ka kgona go ba gona o ngwana buti she calls me papa because wa bona and ge a tla ba tla re hwetša a ke re kwiša gore o go tša sa tsebe selo ka family ya borena and buti ba se a nyane
and ebile le sa re o tla re ga tsamaile a boya tla re botsa gore le wa bona nyakileng gore kae go na le kae batho go na ba le so motho ke mo a be tlogetse re sa tsebile tja le gore go na le motho a ka ba shile motho a ina le ngwana le yena we had no clue e rile gona mo maloba mo di gona mo in the 2000 wa fitla malome a tlo ntšea sprayta ke malome o sa ntša le Soweto malome ga a fitla o re mona go na le batho ba re swantse re ye Thembisa ko rodi ya Thembisa a re no re swantse re o bona ngwana wa Botivini o na le ngwana ba re Botivini o na le ngwana re swantse re lo tlhakana le ge re fitla mola we got a young wonderful young girl o ba and kana gore mo kry ona re mo kry bila o shetse a nyetse ge re a re tlhalosetša ga botsebotse gore a ba feletse a re kry-ile what happened nice o sepetse kudu a re nyaka ga botsebotse ge bommage ba nyetswe ka nako a thoma go lwala yena morwedi ga ntse a lwala mowe ba mo sepetša go a tlhakata ba gore a se ngwana wa ka mowe ka gae na pele ke ge ba tla mmotsa re no ke tla go botsa nnete ke ga a tla tseba ka gore no papage ke batho ba ba feng ke batho ba kwa Soweto ba pha direction ya mo ba leng gona ke ga a tla ba nyaka ditsela tša gore a fitlhe mofolo Soweto mo ba khwetse bo malome go gona and ga a tlhaloša it was not a good journey because o sokotse go dira ba feletse grade but she's a wonderful bubbly young girl ya le babogedi e batla morata ke ba mmona. Wow, ntate Maphoto kore ge le bolela ka tsela e ntira gore ke tla tabeng ya gore ngwaga ka ngwaga ge re lebeletse kgwedi ya Tokologo e rang mo go lena e bolelaeng? Bomma ba ntswalang ba tlhokofetse ka June 16 mara ba tlhokofetse ka go lwala mara kore ga botsebotse this season ga botsebotse ge e tla mo ge ke nagana le ka buti it's a very painful season for the family ka gona I had a very strong mother nna mogekolo wa gešo ke bagekolo ba le gane bjale ke bana ba le kore nna ge ba bolela ka di-role model mbogoto e be ke tseba nna it was my mom. Re goletse in a two-roomed house mo e le gore the whole family be tla moo ba dula ba tlile moo because they would come for advices you teach go build them that was the kind of person a na le ka gona one of the things e ke nagana gore le buti o tšeetse mo go bomma and ke nagana a little bit of that still left in me because then I've been fighting and that's how my mom was and buti ka mokgwa ba le ka gona and every year ke na le go wish out when they celebrate this thing ke na le go this whole days di filo maina a filweng tšona gore na mara really ke tšona are those freedom days really or go mo gore na a e bontšhe Tokologo e nokoša botlhoko o feel very bad ebile go nagana the gap e šetšeng go nagana ge ke nagana go dile ka morwedi ya gage and le morwedi ya gage le yena in that process ge re fetša go mo tseba a tlhokofalelwa ke monna a ina le bana ba babedi wa bona so every for ngwaga le ngwaga ge o e tla nako for us it's just a sad time e le gore ge le kwa gona bjale Botivini ba re ba mmoloketse kae ka baka la gore gona le meloko e mengwe e leng gore a ba tsebe gore magaga bo bona ba kae sa le ba re ba ile Tanzania ba ile Mozambique ba ile kae a sanka ba tsoga ba bone gape rena re ile ra ba le matlhatse because re ile ra kry that information ya gore malome swantse gore a tšee some members of the family ba iswe Tanzania but due to the financial constraints we couldn't so go a swanela go sepela ena a ite because ba bereka a ya Tanzania o boloketse Tanzania the sad part about the whole thing ke gore o buile a tshwere le bottle a bottle like this le ena le mabu and mabu a uwe ke a tšwereng mo buti a beilweng go we had to raise a family re tšea mabu a uwe a kere wa tseba dipilifi tša rena tša setho mabu a we had to re wa tšee re a iše mo bomma ba robetseng gona bomma ba robetse a Maphoto kwa Limpopo ke site ya bo papa ba tswang gona mabitla a bona a moa ke pleke just a village called Maphoto mo mogekolo ba robetseng gona ke ya family so mo godimo mo mma robetseng gona na pile mabu a la epela gona mo that's the only memory that we have
ge le gopola ka nako ele batho ba re batho ba buswa ka mo Eh. ba tlo bolokelo ka mo ka boswa Mm. rena we could not get any form of assistance di bashile gape be re sa bereke ga botse ka nako e wa bona lo be setse ba di on and off sa tlhakantša wa bona so we still wish gore le rena nka be re create that opportunity ya gore re tla kgona gore batogolo ba ba leng gona le yena morwedi ya a kgone gore aowa papa o robetše papa o robetšeng so for rena closure rena sa ka ya ba bose because some people were invited go di-TRC lo tše ka moka ba interviewa lo tše rona it's like nothing has ever happened yo and imagine motho wa polwetse tokologo and you as an MK son you would expect gore motho uwe o swantse gore go bane some form of dignity e bang gona ya ka mokgwa a robetseng ka gona le gore mafelelong a feletse a buile ka mo le ba gabo ba kgone gore ba tlhakane ba dule ge ba lla ge ba thakgala ba thakgale but at least go bane le something e diagetse some sort of form of closure a re no tshepang gore ka mokgwa le phethileng ka gona go ya le ka tumelo ya lena ya setso e tla ba gannyenenyana go le kgomotsa la no tseba gore mo la robetseng gona ka nete mmuru o tše re šoro o beile mo re tla re ge re gopola mokgekolo ra gopola le ena definitely mara we still feel gore maybe ka nna matšatši se sengwe se ka se sengwe se diraga ka diega tseba mang tumo e kgolo keng ke gore le hwetse thuso ya gore ba e ba molate a tla bolokelo ka mogae go ba keng if we can get any form of assistance gore whatever the remains that are there a tseba go buswa ka mogae a tlo tseba go robala ka mo napile rena re tseba gore le bana ba ba leng gona ka moka ba kgone go bona gore sure because this man represented go rena mo familing ke motho o mogolo kudu we respect them a lot and we wish gore le batho ka be ba tseba ka ene ebile ba mo tlhompha ka mokgwa rena re mo tlhomphang ka gona okay a re feletseng ka go iša molaetša go batho ba e leng gore re bona re lokologile re dira dilo ka rati re lebala gore go na le batho ba ba re goretseng ditsela gore dilo di be bonolo go rena le ka reng go bona kore mowe kere ke no buiša gore wa tseba those angels out there batho bao ba nang le kwelo botlhoko ba nang le kwelo botlhoko go no this family le kwišiše gore that family ele ka moka gana ga yona a e sa lego from my brother my mom my dad my sister my elder brother ka moka okay ba bona so you wish gore ge rena di this kind of memories then e tla thuša ge ka ba kgona gore ba re thuša gore at least ba kgone gore mmuše ka moka gae ka a beloko go batho ba e leng gore ba ka nyaka go le thuša ba le hwetša ka Ntate Maphoto nna ke humanega a ke tsebona ke sa tse ke beetša mogala ge e le gore a o tšhaba gore bomankoko ba tlo go romela di-call back o ka no o tlogela mogala o tshwenye goba gona go dikgokaganyo tša ke na mathata ke dia community service for a living so a ke tšhaba go founela phone ya ka it's very busy o ka tlogela nomoro ya ka ke 078 537 6029 okay Ntate Maphoto ke lebogile nako ya gago tše botlhoko le tše di botse tše e leng gore lebile ka gare ga tsona ke dumela gore modimo tla dira gore se sengwe se direge ke a leboga ke lebogile nako ya gago matlhatse a makaka go tlhakana pele a sešo mo botsana re a leboga okay ke ka mokgwa e leng gore ka nnete re feletša ka gona go tsamaya ka lemankoko baby o a kwa gore ka bela gore ge re bolela ka kgwedi e leng gore ke ya tokologo ba bangwe ba sa kwa botlhoko le letšatšeng la lekgono bona nna le wena ba e leng gore ba re kgoretše ditsela re ba dira gore le mo ba robetšeng ge e le gore ba bona ba kwa bohloko ka baka la gore tše re di dirang nnete ke dipshiša mare e fela ye ke taba ya ka lemankoko baby go fitlhela re kopana gape nakong e tlang tata